Assalamu alaikum, dobrodošli u 31. dio knjige Život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Autor knjige Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmadija muslimansku zajednicu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: za vjernika je život samo dobro na ovom svijetu, jer ako naiđe na uspjeh, on je zahvalan Bogu i postaje primalac većih naklonosti od njega. S druge strane, ako podnosi bol i nevolje, on to podnosi sa strpljenjem i tako ponovo sebe čini zaslužnim Božjom naklonosti. Kad se približila poslanikova smrt i on dao oduška svojoj boli, njegova kći Fatima radijallahu anha je uzviknula da ne može podnijeti da ga vidi u tom stanju. Na to je on rekao: imaj strpljenja, tvoj otac neće podnijeti nikakvog bola poslije ovog dana, misleći da su sve teškoće bile ograničene na ovaj svijet i kako će tog dana otići svom gospodaru i neće imati nikakvih patnji i tegoba. U vrijeme kad bi epidemija uzela maha, on nije volio da ljudi idu izvan naselja u drugo, jer se ovako bolest širi iz jednog u drugo područje. Govorio je da u vrijeme epidemije ljudi trebaju ostati u svom naselju i uzdržati se od prenošenja zaraze u druga naselja. I ako neko umre od te zaraze, bit će smatran šehidom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poučavao da je jedna od najboljih islamskih odlika da se čovjek ne treba uplitati u stvari koje ga se ne tiču i da ne ide unaokolo kritikujući druge i uplićući se u stvari koje ga se ne tiču. Kad bi se ovaj princip općenito prihvatio i provodio, to bi bilo dovoljno za osiguranje mira i reda u svijetu. Ogroman dio problema je zbog težnje većine ljudi da se upuštaju u neprikladna i prekomjerna uplitanja u tuđe poslove i da ne pružaju saradnju kad je potrebna pomoć za one u nevolji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek savjetovao svoje sledbenike da se uzajamno pomažu. Postavio je pravilo: ukoliko neko bude pozvan da plati određeni iznos novca kao kaznu, a nije u stanju da ponudi cijeli iznos, njegove komšije ili sugrađani ili članovi plemena trebaju nadoknaditi ovaj iznos. Ponekad ljudi dolaze i smještaju se blizu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posvećujući svoje vrijeme služenju islama na razne načine. Uvijek je savjetovao njihovu rodbinu da preuzmu odgovornosti i osiguraju za njihove skromne zahtjeve. Preneseno je od Anasa da su u toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem dvojica braće primili islam. Jedan od njih je boravio kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je drugi nastavio sa svojim normalnim zanimanjem. Ovaj drugi je kasnije prigovarao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
kako njegov brat troši svoje vrijeme dan gubeći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nemoj tako govoriti. Bog opskrbljuje i tebe preko tvog brata i zato treba da ga služiš i pustiš ga da služi vjeri. U toku jednog putovanja, kad je poslanikova skupina stigla na mjesto logorovanja, njegovi su ashabi među sobom podijelili sve dužnosti i nisu ničim obavezali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: vi meni niste dodijelili zadatak, ja odoh da skupim drva za kuhanje. Njegovi ashabi su rekli: o Allahov vjerovjesniče, zašto da se ti zauzimaš na taj način, kad smo svi mi ovdje da radimo sve što je potrebno? On je rekao: ne, moja je dužnost da imam svoj udio u svemu što treba biti urađeno. I otišao je da skuplja drva za vatru, za kuhanje hrane. Kao što je preneseno, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo strog u svojim standardima istinoljubivosti, da je među svojim ljudima bio poznat kao vjerni i istinoljubivi. On je jednako vodio brigu da muslimani prihvate iste standarde istinoljubivosti kakve su vidjeli od njega. Istinu je smatrao osnovima svih vrlina, dobrote i ispravnog vladanja. Poučavao je da je istinoljubiva osoba ona koja je toliko potvrđena u istini da je od Boga ubrojana kao istinita. Jednom prilikom je časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem doveden neki zatvorenik koji je bio kriv za ubistvo mnogih muslimana. Omer radijallahu anhu, koji je također bio prisutan, vjerovao je da je ovaj čovjek potpuno zaslužio smrtnu kaznu i stalno je gledao na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem očekujući da će on svakog momenta dati znak da ovoga čovjeka treba ubiti. Kad je ovaj čovjek otišao, Omer radijallahu anhu je ponizno dao primjedbu da je čovjek trebao biti ubijen, pošto je jedino to bila prikladna kazna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: ako je to tako, zašto ga ti nisi ubio? Omer radijallahu anhu je odgovorio: o Allahov vjerovjesniče, da si samo ti dao znak, bar treptajem očnog kapka, ja bi to uradio. Na ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odvratio: poslanik ne vara, kako ja mogu svojim okom ukazati na smrtnu kaznu za čovjeka dok moj jezik govori miroljubivo s njim. Jedanput je neki čovjek došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov vjerovjesniče, ja patim od 3 zla: laganja, opijanja i bluda. Nastojao sam koliko god sam mogao da ih se oslobodim, ali nisam uspio. Hoćeš li mi reći šta da radim? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: ako mi obećaš da ćeš napustiti jedno od njih, ja ti garantujem da ćeš biti oslobođen od 3. Čovjek je obećao i tražio je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu kaže koje od 3 zla da napusti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: napusti laž.
Poslije nekog vremena čovjek je došao natrag i rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se slijedom njegovog savjeta sada oslobodio od sva 3 grijeha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao za detalje njegove borbe i čovjek je rekao: jedan dan sam želio da pijem i skoro sam to htio uraditi kad sam se sjetio svog obećanja tebi. I shvatio sam, ako me bilo ko od mojih prijatelja upita jesam li pio alkohol, ja ću to morati priznati, jer više ne smijem lagati. Ovo bi značilo da ću dobiti loš ugled među svojim prijateljima i oni će me ubuduće izbjegavati. Razmišljajući tako, uvjerio sam sebe da trebam odgoditi piće za neku drugu priliku i bio sam u stanju da se oduprem iskušenju u to vrijeme. Na isti način, kad sam uvidio da sam sklon bludu, uvjeravao sam sebe da ću, ukoliko budem učinio ovaj grijeh, izgubiti poštovanje svojih prijatelja. Ja ću morati ili reći laž ako me budu pitali i tako prekršiti svoje obećanje tebi, ili ću morati priznati svoj grijeh. Na ovaj način sam se nastavio boriti između svoje odlučnosti da ispunim obećanje tebi i želje da se prepustim piću i bludu. Kad je prošlo neko vrijeme, počeo sam gubiti sklonost prepuštanja ovim grijesima i rješenost da se držim dalje od laži spasila me je od druga 2 grijeha. शोर दे के मोहम्मद के आस्ताने का Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek savjetovao ljude da ne budu radoznali i da mislili dobro jedni o drugima. Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: spasite sebe od lošeg mišljenja o drugima, jer ovo je najveća laž, i nemojte biti radoznali ili nemojte koristiti nadimke za druge zbog toga što ih ne uvažavate, i nemojte biti zavidni jedan drugom, i nemojte osjećati nešto loše jedan prema drugom. Neka svaki od vas smatra sebe Božjim robom i druge tretira kao svoju braću kako je Bog naredio. Također, zapamtite da je svaki musliman brat svakom drugom muslimanu. Nijedan musliman ne treba činiti nepravdu drugom ili napustiti drugog u nevolji ili s prezirom gledati drugog zbog imetka ili manje učenosti ili bilo koje druge stvari. Bogobojaznost potječe iz srca i čovjekovo srce neće biti čisto ako on gleda s poniženjem na svog brata. Za svakog muslimana je napad na život, čast i imetak drugog muslimana zabranjen. Bog ne gleda vaša tijela, niti vaš izgled, niti vaše vanjske postupke, nego gleda u vaša srca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vodio brigu da se muslimani ne upuštaju ni u kakve vrste prevare u svojim poslovima. Prolazeći kroz pijacu jednom prilikom opazio je hrpu žita koje je bilo stavljeno na javnu rasprodaju. On je gurnuo ruku u žito i uvidio da je žito iznutra bilo vlažno, iako je vanjski sloj bio suh. Pitao je vlasnika za razlog tome. Čovjek je objasnio da je iznenada kiša navlažila žito.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da u tom slučaju treba omogućiti da vlažni sloj žita ostane vani, tako da potencijalni kupac može ocijeniti njegovo stvarno stanje. I također je rekao: onaj ko vara ljude nikada ne može postati koristan član društva. Insistirao je da trgovina i promet budu potpuno slobodni od svake sumnje o prevari. Opominjao je kupce da uvijek ispitaju robu i predmete koji su im predloženi da kupe i zabranjivao je bilo kojoj osobi da otvoreno pregovara za prodaju dok su pregovori o tome u toku s nekim drugim osobama. Također je zabranio gomilanje roba koje se ne iznose na tržište čekajući rast cijena i da umjesto toga tržište treba biti redovno snabdijevano. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio neprijatelj pesimizma. Govorio je da je onaj koji je kriv za širenje pesimizma među ljudima odgovoran i za propast svog naroda, jer pesimističke ideje imaju težnju da obeshrabre ljude i da zaustavljaju napredak. On je upozorio svoj narod da se čuvaju ponosa i hvalisanja s jedne strane, a pesimizam s druge. Opominjao ih je da idu srednjim putem između ove dvije krajnosti. Muslimani moraju raditi marljivo u uvjerenju da će Bog blagosloviti njihove napore najboljim rezultatom. Svako treba da se bori i da ide naprijed i treba nastojati da unapređuje društvenu brigu i napredak zajednice, ali treba se osloboditi svakog osjećaja ponosa ili težnje ka hvalisanju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio ljude da ne budu okrutni prema životinjama i naredio ljubazan odnos prema njima. Navodio je primjer jedne žene Jevrejke koju je Bog kaznio što je izgladnjivala svoju mačku do smrti. Također je pripovijedao priču o ženi koja je vidjela psa iscrpljenog žeđu blizu dubokog bunara. Skinula je svoju cipelu, spustila je u bunar i tako izvukla malo vode i dala je žednom psu. Ovim dobrim dijelom je zaradila Božji oprost za sve svoje prethodne grijehe. Abdullah bin Masud prenosi: dok smo bili na putu skupa sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli smo dva mlada goluba u gnijezdu i uhvatili ih. Oni su još bili vrlo mali. Kad se njihova majka vratila u gnijezdo i nije zatekla svoju mladunčad u njemu, počela je divlje letjeti unakolo. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao na to mjesto, opazio je goluba i rekao: ako je neko od vas uhvatio njene mladunce, odmah ih morate osloboditi da je utješi. Abdullah bin Masud također prenosi da su jednom prilikom naišli na mravnjak i stavljajući slamu na vrh zapalili su ga. Zbog toga ih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukorio. Jednom prilikom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio kako je neki magarac žigosan na licu. Pitao je za razlog tome i rečeno mu je kako su Rimljani imali ovu praksu u svrhu prepoznavanja kvaliteta sorte životinja.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da životinja ne treba biti žigisana na licu jer je lice vrlo osjetljiv dio tijela, a ako to treba uraditi onda životinju treba žigisati na njenim bokovima. Od tada muslimani uvijek obilježavaju svoje životinje na bedrima i slijedom ove prakse Evropljani također rade isto. Nekoliko primjera o poslanikovoj hrabrosti i odvaženosti izloženi su u biografijskom dijelu knjige. Dovoljno je ovdje navesti jedan primjer. Jedno vrijeme su cijelom Medinom raširile se glasine da Rimljani pripremaju ogromnu vojsku da napadnu Medinu. U tom periodu muslimani su uvijek noću bili na oprezu. Jedne noći su se iz pustinje čuli neki glasovi. Muslimani su požurili iz svojih kuća i neki su se okupili u džamiji i čekali na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se pojavi i dadne im zapovjedi da se suoče s nepredvidivim okolnostima. Malo kasnije su vidjeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na konju kako dolazi natrag iz pravca odakle su se čuli zvukovi. Onda su otkrili da je na prvi zvuk uzbune poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzjahao konja i otišao tamo odakle je zvuk dolazio da vidi je li bilo išta opasno. I nije čekao na ljude da se okupe kako bi otišao u društvu. Kad se je vratio, uvjerio je svoje drugove da nije bilo nikakvog razloga za uzbunu i da se mogu vratiti svojim kućama i otići spavati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio posebno obziran prema onima koji zbog nedovoljne kulture obuke nisu znali kako da se ponašaju. Jednom prilikom je stanovnik pustinje koji je tek nedavno primio islam i koji je sjedio u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džamiji ustao i otišao dalje za nekoliko mjesta i sjeo u ćošku džamije da obavi malu nuždu. Neki od poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem ashaba ustali su da ga zaustave u tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je spriječio, ističući da bi bilo kakvo raspravljanje s tim čovjekom sigurno njemu izazvalo neugodnost i možda mu nanijelo povredu. Rekao je svojim ashabima da ostave čovjeka na miru i da to mjesto kasnije očiste. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo tačan u pogledu ispunjavanja zavjeta. Jednom prilikom mi je došao izaslanik koji je donio neku posebnu poruku i nakon što je ostao u njegovom društvu nekoliko dana bio je uvjeren u istinitost islama i predložio je da proglasi svoje pristajanje u islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da ovo neće biti prikladno, pošto je on bio tu u svojstvu predstavnika i na njemu je obaveza da se vrati u glavno sjedište svoje vlade bez nove zakletve vjernosti. Nakon što se vrati kući, ako ipak bude uvjeren u istinu islama, može se vratiti kao slobodan pojedinac i proglasiti svoje prihvatanje islama.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posebno pazio one ljude koji su služili čovječanstvu. Jedno arapsko pleme, Benu Ta'i, borilo se protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i neki njihovi ljudi su bili zarobljeni. Među njima je bila kći Hatim Taija, poznatog dobrotvora među Arapima. Kad je ona pred časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem rekla da je kći Hatima, on je prema njoj postupao s velikim obzirom i poštovanjem i zbog njene molbe oprostio je cijelom njihovom narodu. Karakter časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio toliko svestran da nije moguće sve reći na samo nekoliko stranica. Život časnog osnivača Islama je kao otvorena knjiga, kojem god se njenom dijelu čovjek uputi naiđe na zanimljive detalje. Život bilo kojeg drugog učitelja ili poslanika nije tako dobro zabilježen i tako dostupan za proučavanje kao život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Istina, ovo obilje zabilježenih činjenica dalo je zlobnim kritičarima priliku za klevete. No također je istina kad se ove kritike ispituju i odbace, vjera i predanost koji proizađu ne mogu biti usađeni bilo čijim drugim životom. Sumnjivi životi mogu izbjeći kritike, ali oni ne uspijevaju usaditi uvjerenje i pouzdanje u svoje pristalice. Za neka razočaranja i teškoće je određeno da se nastave, no život toliko bogat u zabilježenim detaljima kao poslanikov nadahnjuje razmišljanje i uvjerenje. Kad se kritika i lažna tumačenja otklone, za takav život je određeno da nam se samo omili, potpuno i zauvijek. Očito je, međutim, da priča o životu koja je tako otvorena i tako bogata ne može čak ni ukratko biti ispričana. Moguće je samo dati njen letimični prilog. No čak je i letimični uvod vrijedan truda. Religijska knjiga, kako mi kažemo, može se malo kome dopasti ukoliko uz njeno proučavanje nema priloženog znanja njenog učitelja. Ovu tačku su propustili mnoge religije. Hindu religija, na primjer, čuva Vedase, no o rišisima koji su od Boga bili primili, nije u stanju da nam išta kažu. Potreba da dopunimo poruku i iznošenjem o njenom vjesniku izgleda nije ostavila dojam na Hindu pobornike. Jevrejski i kršćanski učenjaci s druge strane ne prežu da javno prekore svoje vlastite poslanike. Oni zaboravljaju da objava koja nije uspjela popraviti i odgojiti svog primaoca ne može drugim biti od velike koristi. Ako je primalac tvrdokoran, postavlja se pitanje zašto ga je Bog odabrao. Je li on tako morao uraditi? Nijedna pretpostavka nije razumna. Misliti da objava ne uspijeva popraviti neke primaoce toliko je nerazumna koliko i mišljenje da Bog nema izbora osim da odabere nesposobne primaoce za neke od svojih objava. Ipak su ideje ove vrste našle svoj put u razne religije, moguće zbog udaljenosti koja ih sada dijeli od njihovih osnivača ili zato što ljudski intelekt do pojave Islama nije bio u stanju shvatiti greške ovih ideja.
U islamu je vrlo rano shvaćeno koliko je važno i vrijedno čuvati zajedno knjigu i njenog učitelja. Jedna od poslanikovih časnih supruga bila je Ajša radijallahu anha. Ona je imala 13 ili 14 godina kad se udala za poslanika. Oko 8 godina je živjela u braku s njim. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, ona je imala oko 22 godine. Bila je mlada i nepismena, pa ipak je znala da učenje ne može biti odvojeno od svog učitelja. Kad su je upitali da opiše poslanikov karakter, ona je odmah odgovorila da je njegov karakter bio Kur'an. Ono što je on radio bilo je ono što je Kur'an poučavao. Ono što je Kur'an poučavao nije bilo ništa drugo nego ono što je on radio. To pridonosi slavi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je nepismena mlada žena bila u stanju da shvati istinu koja je izmakla hinduističkim, jevrejskim i kršćanskim učenjacima. Ajša radijallahu anha je izrazila veliku važnu istinu u jasnoj rečenici: nije moguće za istinitog i iskrenog učitelja da poučava jednu stvar, a praktikuje drugu, ili da praktikuje jednu stvar, a poučava drugu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio istiniti i iskreni učitelj. To je ono što je Ajša radijallahu anha očito željela kazati. On je prakticirao ono što je propovijedano i propovijedao je ono što je prakticirano. Poznavati ga znači poznavati Kur'an, i poznavati Kur'an znači poznavati njega. Stigli smo do kraja ove knjige. Autor knjige je Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Prevodilac ove knjige sa engleskog jezika je Fahrija Avdić. Pregled teksta je bio Vasim Ahmed. Uredila i čitala za vas Safita Ćerimović. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.